тоҷикистону қирғизистон дар соли гузашта наздик ба 20 километри хатти марзи байни ду кишварро муайян карданд. Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, дар нишасти матбуотии ниҳоди зери раҳбарияш гуфт, ин дар пайи 7 мулоқоти гурӯҳҳои топографии Тоҷикистону Қирғизистон муяссар шудааст. Это описание приходится на районы Деваштич, Спитамен и Джабор. این منطقه های معین شده به ناحیه های دوشتیج، سپیتامن و جبار رسولوی ولایت سغدی تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان شامل می شود. در 1.5 سال اخیر جانب ها طرح معین کردن خط مرزی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان را در طول 102 کیلومتر مشخص کردند. Госграницы протяженностью 102 километра. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон гуфт, дар маҷмӯъ 626 километр хатти марз миёни Тоҷикистону Қирғизистон таъину аломатгузорӣ шудааст. Работа по определению کارها جهت معین کردن خط مرزی دولتی در سطح گروه‌های کاری از دو جانب به طور منتظم ادامه دارد. گفتن ممکن است که هر ماه ملاقات گروه‌های کاری انجام می شود. عملاً فضای ملاقات‌ها بد نیست. переговоров неплохая. бо гузашти 13 сола аз истиқлоли ҳарду кишвар аз 987 километр марзи байни Тоҷикистону Қирғизистон бештар аз 626 километри он таъину нишонагузорӣ шудааст. бештар аз 300 километри дигар ҳанӯз беаломату баҳсбарангез аст. аз ин рӯ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об, чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша сар мезанад ва ба хунрезиҳои сахт ҳам печида аст. моҳи сентябри соли гузашта дар натиҷаи низоъ дар сарҳади ду кишвар дар вилояти суғди Тоҷикистон ва Бодканди Қирғизистон бештар аз 100 нафар кушта шуданд.